أقاليم المغرب كما نعرفها اليوم هي إرث لأراضي الإمبراطورية المغربية الشريفة، التي كان تطورها الواسع عبر التاريخ مرتبطا بالسلالة الحاكمة، كما كانت إرثا للاستعمار. في مطلع القرن العشرين واجهت المغرب أزمتان اقتصاديتان كبيرتان أدتا إلى حدوث فوضى عارمة أطلق عليها اسم بلاد السيبة، وشكلت تلك الفوضى خطراً على المصالح الأوروبية في المغرب. وكان حدوث هاتين الأزمتين في عامي 1905 و1911 عاملاً رئيسياً في تدخل القوى الاستعمارية الأوروبية لبسط نفوذها في المغرب. في عام 1906 أنهت قرارات مؤتمر الجزيرة الخضراء سنوات من التنافس على الأراضي المغربية، ووضعتها تحت حماية القوى العظمى التي فككت المغرب بشكل تدريجي. بعد اكتشاف الفوسفات في هذه المناطق في عام 1947 سعت إسبانيا بكل السبل الممكنة لجعلها محافظة إسبانية، فتشكلت المقاومة وفر سكان الصحراء إلى الشمال. ونتيجة للمقاومة تخلت إسبانيا في النهاية عن الفكرة، لكنها قررت الحفاظ على سيطرتها من خلال تقديم مقترح بإقامة حكم ذاتي تحت الحماية الإسبانية. في النهاية تركت إسبانيا هذه المناطق في عام 1976 بعد التوقيع على اتفاقية مدريد. وهذه المناطق هي الصحراء الغربية حالياً، التي لا تزال تشكل مطمعاً إقليمياً، وما زالت تطالب جبهة البوليساريو منذ ذلك الزمن باستعادتها من المغرب. On part d'une situation où il n'y a rien et on constate une situation aujourd'hui où on a créé des conditions de vie qui n'existaient pas à l'époque espagnole. Je crois qu'on ne peut pas comprendre l'effort fait par le Maroc dans le cadre des provinces du Sud si on ne veut pas se rappeler dans quel état les Espagnols ont laissé ces provinces. Ces provinces, c'était simple, Bouche-d'Our c'était un phare, Dakhla n'existait quasiment pas. Il n'y avait pas de route carrossable entre Dakhla et Bouche-d'Our. Il y avait les seules prémices urbaines étaient dans le cadre de l'Aïoun, où cependant il y avait tout à faire dans le domaine de l'eau potable et dans le domaine de l'électricité. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'est-à-dire qu'El-Aïoun avait quelques milliers d'habitants. Le fameux Paradeur, l'hôtel Paradeur était la limite extérieure de la ville. Le nombre de gamins qui allaient au bac se comptait sur les doigts d'une main par an. Et je crois que le Maroc avait tout à faire. Les infrastructures, l'éducation, la santé. Les populations étaient quand même quasiment livrées à l'abandon. On ne va pas non plus retarder le développement des provinces pour ne rien faire le temps qu'il n'y ait pas un statut officiel. Quel procès ne ferait-on pas au Maroc si le Maroc n'avait fait aucun processus de développement dans les provinces? في عام 1963 أحالت المغرب قضية إنهاء استعمار الصحراء الغربية إلى الأمم المتحدة وطلبت رأي محكمة العدل الدولية.
عقب صدور رأي محكمة العدل الدولية في 15 أكتوبر 1975 نظم الملك الحسن الثاني المسيرة الخضراء إلى الصحراء الغربية التي شارك فيها 350 ألفا من الرجال والنساء. واندلع صراع عسكري بين جبهة البوليساريو والمغرب، وبعد مرور 40 عاما لا تزال القضية منظورة أمام هيئات الأمم المتحدة. وبعد التوصل لوقف إطلاق النار في عام 1991 حدث تغير في طبيعة النزاع، وتحول إلى معارك دبلوماسية متواصلة تدعمها العديد من جماعات الضغط الدولية التي اتخذت موقفا بشأن النزاع، إما في الهيئات الدولية أو الأوروبية مثل البرلمان الأوروبي، أو من خلال الصحافة للدفاع عن وجهات نظرها. غالبا ما كانت المناقشات حول النزاع تتحول إلى عنف لفظي وجسدي بين أنصار طرفي النزاع. وفي عام 2008 نظمت مؤسسة الدبلوماسية المستقلة مؤتمرا صحفيا خاصا في بروكسل مع محمد عبد العزيز الأمين العام السابق لجبهة البوليساريو. لا هذا صحافة خاصة ومنظمتها الاندبندنت ديبلومات. وكان الهدف من هذا المؤتمر هو شجب منح الاتحاد الأوروبي المغرب صفة الوضع المتقدم. الاتحاد الأوروبي في هذه السنة يعني قرر العمل على قيام علاقات أو إعطاء ستاتيو أفونسي يعني للمملكة المغربية. والمملكة المغربية تنهب بصورة غير شرعية الثروات الصحراوية في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، وبالتالي من وجهة نظرنا المملكة المغربية لا توفر شروط لدولة تقيم علاقات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي. وفي السنوات الأخيرة احتلت قضية استغلال الموارد الطبيعية جانبا كبيرا من النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو. المبدأ العام المطبق على الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي هو أن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، وهذا المبدأ منصوص عليه في المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة. وقد تم توضيح هذا المبدأ بشكل مستفيض في الطرح القانوني الذي قدمه هانس كوريل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية الأسبق في عام 2002 بشأن استغلال المغرب للثروات الطبيعية في أقاليم الصحراء، والذي يبين فيه أن هذا الاستغلال لا يعد قانونيا إلا إذا كان لصالح سكان هذه الأقاليم. الموارد الطبيعية الرئيسية للصحراء الغربية هي الفوسفات ومصائد الأسماك، وهذه المنطقة تحديدا قاحلة وصحراوية وليست مناسبة للتنمية الزراعية المتنوعة. أما بالنسبة للتنقيب عن النفط فلم يكتشف وجود نفط في هذه المنطقة. Les ressources naturelles en fait portent essentiellement sur l'aspect relatif donc au phosphate avec la société Fos Bokra et également l'aspect relatif aux ressources halieutiques. Et puis il y a également tout ce qui a trait à la recherche pétrolière. The resources in Western Sahara today is the main financial benefits comes from the phosphates. 1 ton of phosphates is now worth around $110. One vessel, one ship of phosphate can have 50,000 tons. We're talking about around 40-50 vessels, ships every year. وتشن جبهة البوليساريو وجماعات الضغط المساندة لها حملات عالمية ضد المغرب بسبب استغلال المملكة لتلك الموارد، وتعتبر هذه الموارد قضية سياسية أكثر من كونها قضية اقتصادية.
يمتلك المغرب موارد معدنية قليلة، ويمثل الفوسفات مصدر ثرائه الرئيسي. يستثمر الفوسفات المغربي منذ عام 1920 وحتى الآن من قبل المكتب الشريف للفوسفات، والذي أطلق عليه في 1975 اسم المجمع الشريف للفوسفات أوسيتبي، ويعمل به أكثر من 25,000 موظفاً. المغرب هو الدولة الرائدة عالمياً في سوق الفوسفات ومشتقاته، ويمتلك 75% من احتياطات الفوسفات العالمية المعروفة. ويأتي المغرب بعد الصين كثاني أكبر منتج للفوسفات وأكبر مصدر لصخور الفوسفات وحمض الفوسفوريك في العالم. كما يعد المغرب أحد أكبر منتجي الأسمدة في العالم، ويتميز فوسفات المغرب بأنه غني بالفوسفور بشكل فريد. ويستخرج الفوسفات في المغرب من 4 مناطق رئيسية، وأكبر منجم فوسفات في العالم يوجد في خريبكا. تستخرج شركة فوس بوكرا الفوسفات من منجم واحد في بوكرا، المدينة التي تقع على بعد 80 كيلومتر شرق مدينة العيون. ويمثل الفوسفات المستخرج من هذا الموقع حوالي 1,7% من إجمالي الفوسفات المستخرج في المغرب. Cette maquette présente la coupe lithologique du gisement de Boukra. La différence par rapport au nord, c'est que le produit à la mine de Boukra, il se trouve sur des profondeurs plus importantes. C'est des difficultés d'exploitation et un coût élevé en termes d'extraction. وتشير الدراسات الجيولوجية للمنطقة إلى وجود صعوبات فنية في استخراج الفوسفات تستلزم آليات ثقيلة من نوع خاص ليتم شحنه بواسطة سيور ناقلة. يعتبر هذا الفوسفات من النوعية المتوسطة. يعمل بشركة فوس بوكرا حوالي 2200 موظفاً، 80% منهم من المنطقة. الأصل ديالي من طنطان، بديت بالعمل ديالي في منطقة بوكرا منجم فوس بوكرا في شهر 3 2013 كمهني كبيليست. أنا أصل ديالي من العيون، بديت مع هاي الشركة مع 1982 كنقوموا بعملية الحفر حنا ومجموعة ديال الناس. الأصل من العيون وخدمت في فوس بوكرا 82. خدمتي ديما هي الشيفور فيها. Tous les agents à Boukra, ils sont pris en charge par Fos Boukra. Concernant le logement, il y a 472 logements qui seront affectés à l'ensemble des agents de Boukra. Il y a 2 parties de logement. Il y a les appartements et les studios. Donc il y a 48 appartements et 424 studios qui sont identiques au niveau des équipements. Ici à Boukra, on dispose de 3 piscines, 2 terrains de foot et un terrain de tennis. Tous ces équipements-là, ils vont nous servir pour assurer l'animation continue tout au long de l'année pour les agents à la mine. L'OCP emploie autour de 2200 personnes. Avec les ayants droit, on est à peu près une population de 10 000 ou 15 000. Donc toute cette population dépend directement de l'OCP. Et non parlons pas de la population qui dépend directement. Et vu que toutes les recettes sont réinvesties ou réinjectées dans la région, donc c'est une exploitation tout à fait normale et tout à fait légale. يتم نقل الفوسفات إلى مدينة العيون لضمان معالجته بواسطة السيور الناقلة، ولكن تكلفة النقل مرتفعة مما يؤدي إلى فقدان حوالي 10% من كل شحنة. Ce convoyeur a une longueur de 100 km. Il est réparti en 12 stations. Chaque convoyeur a une longueur moyenne de 10 km. Pour votre information, un grain de phosphate depuis Boukra fait un trajet de 6 heures. Depuis 1976, depuis la récupération des provinces, jusqu'à 1982, la société était totalement à l'arrêt. Il n'y avait pas de production. Donc pendant toute cette période, il faut payer les gens et il faut entretenir l'installation. L'Espagne détenait jusqu'à 2002 35% des actions de la société. Donc il assistait à l'ensemble des conseils d'administration
et chaque année, il envoie des commissaires aux comptes. Donc tous ces comptes sont certifiés côté marocain et côté espagnol et montrent bien que la société était déficitaire jusqu'à l'année 2008. Qu'on ne vienne pas dire que l'exploitation du site de Boukra c'est exploiter les provinces du Sud, non. L'exploitation du site de Boukra, c'est une raison de maintenir l'emploi sur place. S'il y avait une décision à prendre en termes d'opportunités économiques, il faudrait fermer le site de Boukra. Parce qu'il coûte beaucoup plus cher en exploitation. Par contre, le fermer, c'est se priver de 2 à 3 000 emplois et le territoire ne le permet pas. في بداية عام 2000 ارتفعت أسعار الفوسفات ولم تبدأ حسابات الاستغلال لشركة فوس بوكراع بتحقيق توازن إلا اعتباراً من عام 2008. وتبنت الشركة سياسة الاستثمار في المشاريع الاجتماعية المحلية، والتي من بينها إقامة البنية التحتية للمنشآت التعليمية والطبية والرياضية، وبالإضافة إلى تحمل تكاليف تشغيل هذه المنشآت والموظفين المعينين بها. La Fondation Fos Boukra est une structure qui est jeune, qui a été créée pour porter l'engagement sociétal du groupe OCP, notamment sa filiale Fos Boukra, qui est basée au sud, pour le développement socio-économique du sud. Elle agit sur plusieurs programmes, mais en premier lieu, sa principale mission est le développement humain dans les régions du sud. كما قام المجمع الشريف للفوسفات بالاستثمار في مراكز تطوير المهارات ومراكز الإرشاد والتوجيه ومراكز التدريب والدعم لمكافحة الفشل الدراسي وتشجيع الإدماج الاجتماعي. كما قدمت هذه المراكز الدعم والتوجيه للجمعيات والتعاونيات في إدارة مشاريعها ذات الأهداف الاجتماعية. المركز كيفتح الأبواب ديالو جميع الفئات العمرية تقريبا ديال العيون. عندنا مجموعه من بعد ما كنستقبلوهم كيدوزهم واحد المرحله ديال الانصات والتوجيه اللي من خلالها كنحاولوا نتعرفوا على التوجهات ديال الناس والانتظارات ديالهم وكنشرحوا لهم شنو كاين في المركز، شنو الخدمات اللي المركز كيوفرها. من بعد كيديروا ورشات اللي كنحاولوا نتعرفوا عليهم اكثر باش الاختيار ديال الناس اللي كيجيو عندنا يكون اختيار صائب، والا كان الاختيار ديالهم ماشي هذا كنحاولوا نعاودوا نديروا واحد شويه ديال اعاده توجيه باش يمشيو في الاختيار اللي هو انسب. هذا العام هذا فتحنا المجال للجمعيات باطار برنامج اللي كيتسمى تقويه قدرات الجمعيات العامله باقليم العيون. الان حنا في صدد برنامج ديال تقويه التعاونيات اللي هي كتشتغل في الاقليم. Partant du principe qu'on ne peut hypothéquer l'avenir de ces jeunes et de ces populations à la résolution future du conflit au niveau des Nations Unies. Donc il est important que le modèle de développement des provinces du Sud permette à ces jeunes, à ces populations, à ces femmes, à ces personnes âgées qu'elles puissent avoir leur projet d'avenir, un projet de développement qui leur permet de s'insérer, de se développer et d'améliorer leur situation. تشمل المشاريع الاجتماعية التي يمولها المجمع الشريف للفوسفات أندية رياضية وملاعب لكرة القدم ومرافق رياضية ومراكز طبية، ومن بينها مركز غسيل كلوي تم تأسيسه لخدمة سكان الأماكن النائية. Ces 2 dernières années, la Fondation a travaillé sur plusieurs actions et programmes. Et OCP a pris l'initiative, dans le cadre du programme de développement des régions du Sud, de mettre en place un budget de 19 milliards de dirhams pour le développement des régions du Sud. 17 vont être destinés au programme industriel et 2 milliards de dirhams pour le projet de la Technopole, qui va être une cité de l'innovation et de la création dédiée au développement industriel, mais aussi au développement humain dans les régions du Sud. Nous avons dans le cadre de ce projet une université, un centre de compétences industrielles, un lycée d'excellence, un certain nombre d'infrastructures culturelles, un musée, plein d'infrastructures qui vont permettre aux régions du Sud de vivre une intégration beaucoup plus importante avec l'écosystème africain, mais aussi avec une intégration internationale intéressante et importante. كما أن النفط يعد أحد الأمور الهامة التي يثيرها معارضو المغرب، والذين يعتبرون أن قيام المغرب بالتنقيب عن النفط وإبرام عقود مع شركات أجنبية يعد انتهاكا للقانون الدولي والتشريعات القانونية المحددة بوضوح في الطرح القانوني الذي قدمه هانس كوريل.
D'abord, il faut être très clair sur les termes. Quand certains détracteurs vont jusqu'à affirmer que le Maroc exploite les hydrocarbures et sans bénéfice pour les populations, c'est un mensonge grossier. Parce que dans le domaine des hydrocarbures, nous n'avons pas de production, ni dans le nord ni dans le sud. Nous avons des productions de gaz, comme je l'ai dit au début, dans le Harb et dans Essaouira, et dans tout le reste, nous faisons de l'exploration. Et l'exploration est une première étape où il n'y a aucune extraction de ressources ou de substances. وتتعرض الشركات الأجنبية بشكل مستمر لهجمات القراصنة قبالة الساحل، وبسبب ذلك قامت بعض الشركات بإيقاف مشاريعها. تكتسي مسألة النفط أهمية كبيرة لدى جماعات الضغط المناهضة للمغرب، إلا أن إنتاج النفط لم يبدأ بعد ولا يزال القطاع في مرحلة التنقيب. Nous considérons que le Maroc est dans la légalité en faisant ce type d'opération. Il a toute l'attitude d'octroyer des permis d'exploration dans les provinces du Sud, que c'était tout à fait légal, et qu'en cas d'exploitation, il fallait s'assurer que les populations de la région bénéficieraient des ressources qui vont être dégagées de cette exploitation. Aujourd'hui, nous sommes dans de l'exploration. Nous le faisons dans la conformité des lois marocaines, des lois internationales. Cosmos's activities on Western Sahara started almost a decade ago in 2006. And in parallel with working the sort of technical issues of exploration, which is about understanding the geology, shooting the seismic to be able to develop an understanding of whether there is a drillable prospect, and that's the process we're in now, of actually drilling the first prospect offshore. Plusieurs réunions ont été tenues avec non seulement les autorités locales, les parlementaires, les chiours, les représentants de la société civile, les jeunes, et au cours de ces réunions, Cosmos, accompagné de l'ONIM, présentait qu'est-ce qui allait être fait, c'est quoi l'exploration, quels sont les travaux qui ont été menés, ce puits, quelles sont ses conditions de réalisation, en quoi il consiste, comment il va être porté et quelles sont les perspectives d'évolution. Et même l'avis juridique des Nations Unies, exprimé en 2002, disait très clairement que le Maroc étant l'autorité administrante, il a toute l'attitude d'octroyer des permis d'exploration dans les provinces du Sud, que c'était tout à fait légal, et qu'en cas d'exploitation, il fallait s'assurer que les populations de la région bénéficieraient des ressources qui vont être dégagées de cette exploitation. We've also been understanding all of the social issues, the political issues, the development issues that pertain to the region. And corporate responsibility is ensuring that you work both issues as hard, both the above ground and the below ground. And through that dialogue with the community, we can build trust. Ultimately, that will allow us to be a partner for this region for decades. But you have to start in the right way. وكالة الجنوب دارت واحد البرنامج اسمه برنامج الاقتصاد الاجتماعي التضامني مع الشركاء ديالها، ودارت دار المبادرة، يعني الالتفاتة لما هو اجتماعي، الالتفاتة للاقتصاد الاجتماعي، ليكونومي سوسيال سوليدار. الهدف منه هو باش تكون واحد تعطي للمجتمع اللي كان تعاني في ظروف سياسيه مضطربه وكان تعاني من ولايات الحرب وكان تعاني، باش يعطيهم واحد الدفعه ديال الثقافه ديال التنميه. ودار المبادره هي واحد الفضاء ديال التنفيذ ديال برنامج الاقتصاد الاجتماعي. تأسست تعاونية سنة 2013 اللي هي تعاونية نسوية متكونة من 10 نساء بنات المنطقة، وهي التعاونية الأهداف ديالها تسمية شجرة أركان بمنطقة السمارة،
وطورنا اننا بدنا كنخدموا، دخلنا شويه في مواد التجميل بحال الكرايم بحال الصابون، وعندنا ان شاء الله اهداف اننا نبداو نخدموا زيوت اخرى. الحجرة هي تقريبا المورد الطبيعي اللي كان معروف في الإقليم قبل المصنع، ولكن ملي جا المصنع حنا عطيناها بدلنا من حيث الشكل ومن حيث أنها ولات واحد البرودوي اللي هو صناعي اللي لقى مكانتهم مع لي برودوي الموجودين الآن في السوق بحال الرخام بحال الجليج كذا، لأنه حنا الآن نخدموا على الواجهات المباني. يعني هذه الحجاره كما تشوفوا الاشكال اللي شفتوا، يعني الاشكال ديالها مسطحه، نقطعوها حسب الطلب ديال لي كليون. السنة اللي تأسست فيها جمعية مسدد البدائل في السمارة سنة 2007 منين افتتحت معنا الوكالة، وبناو لنا هذا المشروع هنا اللي جا في حي لازاب يعني، وتوسع عاد المشروع كبير، وعاد عندنا الطلب على المنتوج وفي جمعية الطلب يعني في العيون، وعدد العمال يعني متكاثر عاد خدام هون، والستوك يعني عاد مطلوب عندنا في مدينة، خصوصا في مدينة العيون، وخصوصا منتوج كسكس المخامس اللي كان ينتجوا منه 600 كيلو في اليوم. كنت في الجيش البوليساريو الناحية الخامسة في بئر الحلو. كنا كنمارسوا نشاطنا كجيش من عند وقف إطلاق النار. طاحت علي الفكرة ديال هادشي ديال صناعة الخشب وطورته بواحد الشكل ممتاز، لكن لا بال لي أن في المخيمات يعني ما عندناش مستقبل باش يمكن لنا بحال هذه المسائل هذه اللي خاصك تبقى تصاوبها وتسوقها. وذاك باش انني انا فكرت، لان شفت هاي القضيه طوال ما عندها اي معنى ومشاكل كثيره يعني ما تاش يقدر الانسان يتحمل. فكرت انني التحق بارض الوطن، جبرت جهات مسؤوله وساعدوني ووفروا كل الامكانيات اللي انا محتاجها من شافوا يعني هذا الابداع. طرحنا هاي الالات وبدينا كنشتغلوا، وكنكون معايا مجموعه من الشباب باش هالشيء نوصلوا به بعيد، لان هالشيء مطلوب في جميع المناطق. قطاع الصناعة التقليدية كان دائما متواجد في المجتمع الصحراوي، لأنه في قديم الزمان الناس ديال الصحراء كانوا تيسكنوا في ما يسمى بالفريق، مجموعة خيام تيسكنوها الناس. ضمن هذاك الفريق كانت دائما خيمة الصناع في الفريق. هذه خيمة الصناع كان عندها واحد المجموعة ديال الأدوار، وهي كانت مؤسسة إنتاجية، لأنه كل المتطلبات ديال هذاك الفريق الصناع التقليديين تيصاوبوا. فكل شخص اللي وصل لسن الزواج وبغى يتزوج تيمشي للخيمة ديال الصناع التقليديين، تيسول شكون هي السيدة اللي كتوفر على المؤهلات اللي تيطلب هو، لأنه بحكم أنهم تيزينوهم يحنوهم تيجفروا لهم، فالصانعة كتكون هي اللي عارفة عن قرب هذيك السيدة. لقد لعبت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما يتعلق بالصيد البحري دورا هاما في الانتخابات البلدية والجهوية لعام 2015،
حيث يبدي صياد المنطقة هنا في مدينة المرسى قرب العيون قلقهم إزاء الآثار المترتبة عن الطعن الذي قدمته جبهة البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية نظراً للوزن الاقتصادي لقطاع الصيد في المنطقة، حيث يوفر هذا القطاع للصحراء 58,000 من فرص العمل المباشرة و115,000 من فرص العمل غير المباشرة. هذه الشريحة كتطالب بتفعيل برنامج اليوتيس 100%، لأنه إلى حد الساعة البرنامج ديال اليوتيس انطلق في 2009 وتطبق منه تقريبا حوالي 60%. مازال من بعض البنود والبعض الاتفاقيات اللي كانت في اليوتيس ما بين البحارة وما بين ليزارماتور وما بين الوزارة مازالت ما طبقت، ما يخص استعمال الصناديق البلاستيكية وكيفية استعمالها ومصاريفها. لقد قدم برنامج مصائد الأسماك دفعة جديدة لقطاع الثروة السمكية، وهذا البرنامج الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2009 يرتكز على 3 محاور استراتيجية، وهي استدامة القطاع، رفع كفاءة إدارة المرافق والبنية التحتية بما يضمن تحقيق مستوى عال من السلامة فيما يتعلق بالصحة والنظافة، تنافسية المنتجات. وعلى مر السنين ساعدت خطة مصائد الأسماك على الحد من الصيد غير القانوني وزيادة عدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في القطاع، وكذلك على زيادة قيمة الصادرات واستهلاك الأسماك في المغرب. Juste après le retour des provinces du Sud à la mère patrie, il n'y avait pratiquement rien. On a démarré d'une situation de Nilo jusqu'à arriver aujourd'hui à une situation importante qui a permis de rendre le secteur de la pêche le premier employeur au niveau de la région. Parmi les projets que l'État a lancé au niveau des provinces du Sud, c'est le programme de formation-insertion. Ce programme, il vise essentiellement la formation théorique et pratique pour les dédiés aux jeunes de la région afin de faciliter leur intégration au secteur de la pêche. Aujourd'hui, nous avons 250 jeunes ont été déjà formés, la formation théorique, la formation pratique. بدينا بواحد التكوين نظري ومن بعد مشينا للتكوين التطبيقي، حتى هو دوزنا فيه خطينا فيه مدة لا بأس بها حتى تعلمنا نصيدوا السمك، ومن بعد استفدنا من رخص ديال الصيد ديال زوارق الصيد البحري التقليدي. نشاط الصيد البحري لم يكن يهتم به قبائل الصحراء، لكن البرامج التنموية التي أصبحت اليوم في هذا المجال أصبحت تغري الساكنة من أجل الاهتمام بهذا القطاع. بالنسبة أيضا مجال الصيد البحري فرض منظومة قيم جديدة، خصوصا مع مجيء الوافدين بعد المسيرة الخضراء 1975، أن سكان الصحراء لم يكونوا يعرفون المال، لم يكونوا يعرفون أيضا الادخار. Nous avons démarré la production en 2012, fin 2012. Cette unité a nécessité un investissement de plus de 40 millions de dirhams, l'équivalent de 4 millions d'euros. Nous avons pu créer 130 emplois directs avec plus de 230 emplois indirects. أنا الحمد لله واحد من المنطقة دخلنا في القطاع ودخلنا في الاستفادة في القطاع، لأنه لا يعقل أننا عندنا واحد البوتنسيال اقتصادي مهم ونتموا قاعدين باركين على السياسة الفضفاضة. أنا نمشي في الطرح ديال سليم. الطرح أنا نمشي في الطرح ديال الحاج. الناس ديال الأقاليم الجنوبية خدامين، والناس اللي يطرحوا الأطروحات الناس اللي هما إما في المنطقة ديال التندوف وبطبيعة الحال يطرحوا الأطروحات، شغلهم شأنهم، وإما حد هنا وفاشل في عمله. هاد الاشخاص هادو هما عاطلين على العمل، وحنا في اطار الاتفاقيه ديال الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي كنحاولوا نوفروا لهم اطار شغل مناسب لهم. We have several specialists from Europe, from Lithuania, but majority local workers. Today we calculated about 200 people are working.
including crew on the vessels and workers at shore. Hay marineros que llevan conmigo desde que he llegado. Andan 8 marineros aquí conmigo. Nos corresponden 4, pero andamos 8. Y gracias a Dios no tenemos problema ninguno, trabajando sin novedad ninguna. Les bateaux européens qui travaillent au Maroc le font dans le cadre de l'accord de pêche qui est entré en vigueur en juillet 2014. Et c'est les Européens qui déterminent le nombre de bateaux, en rappelant qu'il y a 6 catégories de pêche. Chaque bateau, avant de rentrer dans les zones marocaines, est obligé de passer par un port de pêche marocain de son choix pour subir une visite technique. We are fishing in Mauritania and Morocco since 1996, so we have big experience in fishing. I have been in Dakhla since 2007, and I am a representative of the Norwegian company Sjøvik Morocco. When I came here in 2007, there was a lot of barracks, and there was a big program. Everybody had their own land, and they started building. So now you will find thousands and thousands and thousands of houses with families living inside. Nous sommes ici tout simplement au Maroc et puis nous développons cette région-là et on est très bien perçu dans la région parce que nous sommes donc employeurs et à terme nous aurons une centaine d'emplois ici sur le site. On a 1250 employés, on a 600 employés sur les unités de traitement et de congélation. On a 600 autres employés qui sont divisés entre l'unité de conserve et l'unité de production des plats élaborés. هذا القطاع كان غير معروف بالنسبة لجهة الداخلة والذهب. الناس كانت تعتمد على صيد الأسماك بالصيد التقليدي جدا، ولكن نظرا لهذه الفترة الأخيرة أصبح الحمد لله القطاع ينعم بمجموعة من التطورات اللي شهدها المغرب مؤخرا. Le secteur des pêches maritimes au niveau de la région d'Dakhla Ouad Dahab est un secteur très important. Il fait travailler 22 000 personnes d'une manière directe et plus de 11 000 personnes d'une manière indirecte. L'activité de pêche maritime dans la région de Dakhla Ouad Dahab est répartie sur 4 secteurs. L'activité littorale concernant le ramassage du coquillage et l'aquaculture. L'activité de pêche artisanale exercée par 3255 canaux de pêche artisanale qui opèrent à partir de 6 villages de pêcheurs éparpillés tout au long de la côte. Et l'activité de pêche côtière constituée de 75 seineurs côtiers et 100 navires palangriers. Et l'activité de pêche hauturier constituée de 23 chalutiers pélagiques utilisant la réfrigération avec l'eau de mer. Aussi des navires qui opèrent dans le cadre des accords liant le Maroc avec d'autres pays, notamment l'Union européenne. La production halieutique au niveau de la région Dakhla Ouad Dahab de l'année 2015 est de 616 000 tonnes pour une valeur de 2,4 milliards de dirhams injectés dans le tissu socio-économique de la région. بدينا المشروع في سنة 2002 بمساحة 115 هكتار اللي هي كانت كتشغل في هذاك الوقت ما يقارب من 700 حتى 800 عامل من جميع أنحاء المملكة وخصوصا من هذه المنطقة. احنا كشباب من أهل المنطقة اللي كاينين عايشين في هذا النزاع منذ 40 سنة درسنا والحمد لله تحصلنا على شواهد. اليوم نجو في وسط أرضنا ما كيهمناش النزاع نهائيا، كيهمنا بأن نشتغلوا أرضنا وما نبقاوش جالسين 40 سنة كما فات على والدينا تفوت حتى علينا حنايا ما درنا والو.
ولقد عمل العاهل المغربي صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ توليه العرش على إعطاء العناية الكبيرة لملف حقوق الإنسان. توج بخروج هيئة الإنصاف والمصالحة إلى حيز الوجود. La jeunesse de cette instance remonte à la fin des années 90. L'idée a émané de la société civile. C'était une demande sociale à l'origine, qui était mise en circulation par une ONG qui s'appelle toujours Forum Vérité Justice, dont j'étais à l'origine cofondateur et président, qui a proposé la création d'une commission de vérité, d'abord en réaction, mais aussi en synergie avec l'évolution politique du pays. Moi-même étant ancienne victime, ancien prisonnier, donc j'ai rejoint ces groupes et les débats ont commencé. Et puis l'idée de créer une commission de vérité. Sont suivis des débats publics dans le pays et à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là qu'ont commencé ce qu'on a appelé par la suite la libération de la parole. جهود آلت بالهيئة إلى تقديم تقريرها إلى الملك في دجنبر من سنة 2005، حيث خرجت بتوصيات مهمة والتي تمثلت بعضها في التعويض المادي للضحايا وعائلاتهم. Le Conseil national des droits de l'homme a été créé en mars 2011, mais il a succédé au Conseil consultatif des droits de l'homme, qui avait été créé au début des années 1990, dans le cadre du démarrage du processus de libéralisation politique, de clôture du dossier de violation grave des droits de l'homme. Le Maroc a connu des crises politiques importantes, un affrontement pour le pouvoir entre la monarchie d'un côté et l'opposition de l'autre, notamment l'opposition de gauche et d'extrême gauche. Et ces affrontements ont donné lieu à des violations graves des droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme, c'est les 46 membres qu'il y a au niveau national et les 350 membres qu'il y a au niveau des commissions régionales. وتم إنشاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالصحراء لتعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى المحلي. Nous savons qu'un certain nombre d'ONG internationales ont sur la question du Sahara, par exemple, une position bien précise, qui est celle, par exemple, de demander un mécanisme de surveillance des droits de l'homme. Nous pensons que nous sommes tout à fait capables de faire ce travail de surveillance des droits de l'homme par nous-mêmes. كما لا تفوتنا الفرصة للتأكيد على استغلال بعض الجهات لمناخ الانفتاح الإيجابي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية في كل المجالات بصفة عامة وفي الميدان الحقوقي، حيث نقف على بعض الحالات الشاذة التي لم تستوعب بعد المعاني السامية لثقافة حقوق الإنسان، والتي تستغل في زرع ونشر خطابات الكراهية والتحريض والترويج لبعض الأطروحات الانفصالية التي أكل عليها الدهر وشرب. المنطقة تحظى باهتمام خاص نسبيا عن باقي المناطق، وهي المنطقة أكيد نوضعها كمنطقة صراع سياسي ونزاع سياسي، واللي هي تحظى باهتمام الأمم المتحدة وكل الآليات المعتمدة في مجال يعني السياسي والحقوقي على المستوى العالمي وحتى على المستوى الوطني. هذا أكيد عنده تأثيرات مباشرة على العمل في مجالنا، واللي فيه المد والزجر ما بين الفصل ما بين ما هو حقوقي وما هو سياسي. C'est un constat au Maroc, mais qui est plus fort au Sahara. Il y a un déficit de culture des droits de l'homme. C'est ça aussi la situation. Et donc, et comme il y a beaucoup de discours sur les droits de l'homme dans la région, nous avons donné une priorité à la formation. وترخيص المملكة المغربية لجمعية حقوقية صحراوية موالية لأطروحات البوليساريو بفتح مكتب لها بالعيون خير برهان ساطع على مناخ الحرية واحترام حقوق الإنسان بالمملكة. Son objectif, c'est défendre les droits des victimes et leurs ayants droit, diffuser la culture des droits de l'homme en sa universalité. La liberté associative, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens veulent constituer des associations, dans le cadre de la loi marocaine qui existe, nous avons agi sur cette question sans négociation, en demandant simplement l'application des principes. C'est comme ça que certaines associations qui avaient par exemple porté plainte parce que les autorités marocaines
leur avait pas donné un récépissé, eh ben, nous avons demandé à ce que la décision de justice de la justice marocaine soit appliquée, ce qui a été le cas. اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تعاملت وانفتحت على الجميع بدون يعني النظر إلى الرأي السياسي. وأنا أقول أن هذا الإخوان يعني أنهم حاملين فكر يجب أن نعطي الفرصة للجميع لكي يناقش ويحدد اختياراته وفق مبدأ الاحترام ووفق مبدأ الاختلاف. ومن هذا المنطلق اللجنة يعني عملت على التعامل مع الجميع. J'ai un point de vue sur ce qui se passe à Tindouf. Les droits de l'homme n'obéissent pas à la théorie des climats. Je suis les rapports des organisations internationales qui travaillent par exemple sur le Maroc et qui parfois nous adressent des critiques. On leur demande donc tout simplement d'appliquer la même règle à Tindouf. إن العديد من المنظمات الدولية الحقوقية تكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بفضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرض لها المعتقلون المغاربة بمخيمات تندوف. La surveillance. Si vous avez quelque chose à faire, de nous faire sortir de cette catastrophe. Il faut faire votre possible de nous faire sortir de cette catastrophe. Moi j'ai 24 ans ici. On est marre de tout. Ils ont traité. C'est ça. Hein? Comment ça les gardiens? Les gardiens. Les gardiens ils sont tous partis. فاتحين على المعدة بجوج انا وهذا الشيء عشنا انا وياه في حالة وحدة. خلطوه وشدونا. خلطوه وشدونا ها. شوف الاخبار ها. شوف اسمها شوف جدوها. كجاني رفع انا بلاصة. عيدنا عوجها. ما لقينا ليس كمالينا. Quand on m'a enlevé le bandeau, j'étais dans une cave immense, limitée, découpée avec des barreaux métalliques qui allaient du plafond jusqu'au sol. Dans un côté, on s'était retrouvés 25 Marocains, et au fond, bien loin, il y avait 75 Mauritaniens. On m'a obligé à travailler, à transporter des briques lourdes, qui font 30 kilos ou comme ça, sur une longue distance, 200 mètres. C'était le mois d'août, il faisait 45 degrés à l'ombre, et poursuivi par des gardiens qui me battaient avec le câble électrique. Et qu'on souffre pendant tant d'années sur le territoire algérien, sans que l'Algérie soit désigné comme responsable de notre malheur, c'est anormal. Et ce que je demande aux instances internationales, c'est de compléter, de renforcer la protection des prisonniers de guerre. On ajoutait évidemment à la Convention de Genève et au protocole un autre article qui mettrait directement le pays qui abrite les prisonniers comme responsable de la sécurité des prisonniers vis-à-vis du CICR. دخلنا السجون لحنا ما يقارب طلقوا علينا شبكة المندسين 1974 ما يقارب 150 رجل وأعدموا أمامنا وعذبونا بطريقة لا يتصورها العقل البشري. بين عشية وضحاها أصبحنا عملاء للمخابرات المغربية. الأسباب اللي جعلنا نخرجوا منها من السجون هو واحد منا هرب 78 ومشى لهولندا ودار تصريح واتصل بمنظمة العفو الدولية وأعطاها أسامينا. Ce que ces gens-là ont vécu
de manière parfois tragique, doit être mieux documenté et doit être aussi exploité au niveau international des droits de l'homme. Donc il faut aussi utiliser les moyens qui sont à notre disposition, pas avec l'Algérie ou avec le Polisario, mais en utilisant les méthodes d'action en matière des droits de l'homme, qui est celui de documenter les violations de manière très sérieuse. Je pense que nous devons encore faire un effort plus important là-dedans. Et deuxièmement, en utilisant les mécanismes qui existent pour les droits de l'homme. Il y a ce qu'on appelle les organes des traités, qui sont ces mécanismes des Nations Unies, qui doivent être utilisés de manière systématique. منين يجي عايد إلى أرض الوطن يلتحق بأرضه يجبر ياسر من الإكراهات في تعدال وثائقه اللي تسمح له بالدخول المدرسي من خلال الأطفال اللي هم الحقيقة مازالوا في سن الدراسة. وهذا الجمعية تحرص على أنها تصنفه وعلى أنها تتعامل مع الإدارة من خلال هذه المشاكل اللي هي مطروحة أكثر من أي وقت. حناتي كنساء عايدات في ذاك الوفاق التراعي فيه لقينا عندنا أكبر مشكلة نعانوا منها. ترى مرة جات عمشيها وطلقت. جيتي قلتي عن قاس ساردك وطلقتي وفيتي، الراجل مات له خالك. ولا تجيبي معاك أولادك. ولا يعطالك دار فيها بيت ودوش وكوزين. وذي الدار اللي فيها بيت ودوش وكوزين ما هي مفرتك أنت وشاشرتك. وما زلتي تندار معاك أبوك ولا تندار معاك أمك في الدار كي الخالق ديالنا. على الجميع أن يفهم أن العائد كان يعيش في ظروف استثنائية في مخيمات التندوف تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم. عدد العائدين على الصعيد الوطني 13,000 عائد، وفي إقليم السمارة 1800 عائد. من 1998 توقفت الوظيفة عن العائدين، فبالتالي بطاقة الإنعاش الوطني لا تسمن ولا تقني من جوع. الاندماج اللي يطمح له الجميع هو إعادة رد الاعتبار إلى شريحة العائدين كشريحة عانت في المخيمات وعادت إلى أرض الوطن، عادت إلى أهاليها. كملت الدراسة سنة 1997 ومن ذلك الحين من 97 إلى 2014 يعني وأنا في المخيمات. يعني عندما تجد نفسك على أنك إنسان حامل شهادة، عنك إنسان جامع، عنك إنسان ربما عندك ثقافة معينة، وتلقى روحك يعني في خيمة في عمق الصحراء، يعني تبدأ تتردد لك بعض الأسئلة: إلى متى؟ أين الحل؟ إلى أين ذاهبون؟ وهذا هو يعني موضوع الساعة على طاولة الشاي لكل الصحراويين في المخيمات. تنتقل منين؟ هون ولا من الجزائر؟ كان دائما عندي لقاءات مع بعض الشباب المثقفين مثلي، كنت نقول لهم على أني أنا مقرر بإذن الله تعالى على أني أنا ولد العيون وليس ولد تندوف، وسنعود للعيون إن شاء الله، ولكن سنعود للعيون بروح جديدة، سنعود للعيون من أجل بناء العيون. لم تكن العودة إلى أرض الوطن شيء سهل، خصوصا أنك تترك في المخيمات عائلاتك وأهلك وفلذات أكبادك. هذا خيار ليس بسهل، ولكن فقط ينقصنا على أن فرحتنا ما زالت لم تكتمل، وأهلنا ما زالوا باقين في العراء محتجزين في مخيمات التندوف كماركة تجارية لصالح هذه القيادة. هناك عائلات عائدة اللي جات ما عندها إمكانية إدماج، لأنها جات 75 مشات عن كل شيء وجات وجبرت ما عندها أي إمكانية. بالتالي حنا عندنا تصور أنه تكون هناك خطة حقيقية واقعية لإدماج أي عائد جا، خاصو يجبر السكن ديالو، خاصو يجبر وسيلة باش يعيش، خاصو تنحلوا مشاكله من تعليم أولاده، من الصحة، من آخره. وأكد لمن بقى داخل المخيمات أن العائدون إلى أرض الوطن هم مواطنون مقاربة لهم الحق في ممارسة الفعل السياسي والمشاركة في العملية السياسية داخل بلدهم. فنحن كنا بالأمس ربما نحمل أفكارا أو ربما نحمل سلاح ضد بلدنا، والآن نحن عدنا إلى وطننا وها نحن
نشارك في العملية السياسية لبلدنا، نشارك في صنع مستقبل بلدنا. رأيت أيضا مجموعة من الزملاء ومجموعة من الصحراويين هم الآن كانوا يعني بالأمس لديهم انتماءات سياسية أو لديهم أفكار سياسية كذا وكذا، وبالتالي هم معنا في الانتخابات. الانتخابات هي العكس، هي تدخل في إطار، في هذا الإطار اللي نحن نتحدث فيه، هي كتدخل في إطار الحكم الذاتي المتفاوض عليه. مواردنا الطبيعية وأمورنا اللي في تقريبا في منطقتنا في الصحراء، نحن نريد نوع من الاستقلالية، نريد نوعا من التسيير، نريد إعطاء فرصة لأهلنا وشبابنا وناسنا. Les partis politiques font un effort colossal pour mobiliser la population. Et la dynamique électorale est dopée par la dynamique tribale. Donc c'est une particularité, bien que les tribus soient aussi présentes au nord. Mais ici, je pense que la campagne est boostée par l'influence des tribus. Le fait que la population, d'abord du Sahara, qui est restée sur place, qui a fait un choix intelligent, participe à la construction du Maroc de demain dans tous les domaines. Dans le monde des affaires, dans l'armée, dans la police, dans l'enseignement, dans la recherche. Et le fait que les gens participent avec une appréhension très aiguë des enjeux, des défis, est une réponse. Mais aussi le fait d'être élu par la population, cela veut dire que nous sommes les représentants authentiques de la population du Sahara. لم يحتل قطاع الصيد هذا القدر من الاهتمام إلا منذ توقيع المغرب لاتفاقيات الصيد الدولية، ولا سيما مع الاتحاد الأوروبي. ولقد أعطى الحكم الأخير لمحكمة العدل الدولية في 10 من دجنبر 2015 لمعارض المغرب دفعة قوية، إلا أن ذلك لم يحدث أي تغيير في هذا الصدد. ومن المثير للاهتمام أن نرى رد فعل طرفي النزاع على القرار الصريح لمحكمة العدل الأوروبية، ومثل هذه القرارات تعزز موقف جبهة البوليساريو وداعميها. Le Front Polisario est reconnu comme sujet de droit international, ayant la capacité de plaider devant toutes les juridictions de l'ensemble des pays européens. Il est reconnu seul représentant du peuple sahraoui. L'arrêt ne dit pas cela. C'est un point particulier, c'est une procédure particulière que d'être admis pour un recours en annulation devant le juge de l'Union. Oui, le Front Polisario a été reconnu comme pouvant agir en annulation devant le juge de l'Union. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement, il va être reconnu devant toutes les juridictions de tous les États membres. Quant au deuxième point, la question de savoir si le Front Polisario est désormais reconnu par l'arrêt, par le tribunal, comme le seul représentant légitime du peuple sahraoui. On ne peut pas faire dire à l'arrêt ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas du tout qu'il est le seul représentant légitime. Il se pose la question. Et au passage, d'ailleurs, l'arrêt oublie de véritablement répondre à cette question. Sur le fond, l'annulation est prononcée parce qu'il y a utilisation des ressources naturelles du Sahara occidental contre la volonté exprimée par le Front Polisario. Là aussi, je suis désolé, il ne faut pas faire dire à l'arrêt ce qu'il ne dit pas. L'arrêt casse la décision du Conseil pour une seule raison, c'est que le Conseil aurait dû vérifier si oui ou non l'utilisation des ressources naturelles s'est faite au profit ou au détriment du peuple sahraoui. Point, c'est tout. Il ne dit pas, par ailleurs, il ne prend pas position pour dire si oui, effectivement, il y a eu mauvaise utilisation ou bonne utilisation des ressources naturelles. Il dit juste que le Conseil aurait dû vérifier. Seul le Front Polisario est en mesure d'exercer des actes de souveraineté sur le territoire du Sahara occidental et en aucune manière il ne pourra être accepté qu'un État tiers, qui est le Maroc, prétende pouvoir faire des actes d'autorité sur ce territoire en labellisant des produits, même avec une étiquette spéciale. L'arrêt est neutre sur ce point. Il suffit de lire les points 103, de lire les points 232, où il reconnaît qu'il y a bien un contrôle, une administration de fait
du Maroc sur ce territoire. C'est un arrêt que je pourrais qualifier un peu de déconcertant. On s'attendait de la part du tribunal à peut-être respecter davantage la jurisprudence, sa jurisprudence et celle de la Cour de justice. Il est quand même, en tout cas, étonnant que le tribunal ne se soit pas posé la question: est-ce que le Front Polisario pouvait être considéré comme un destinataire de cet échange de lettres? La réponse est a priori non. L'échange de lettres ne concernait que l'Union européenne, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part. الصراع لا يزال قائما على عدة مستويات، خاصة على المستوى الإعلامي والدبلوماسي واللوبيات، ولا تزال الأمم المتحدة تطالب طرفي النزاع منذ سنوات عدة لإيجاد حل إيجابي يرضي الجانبين. فمنذ استرجائها مقابل كل درهم من مداخيل المنطقة يستثمر المغرب في صحرائه 7 دراهم في إطار التضامن بين الجهات وبين أبناء الوطن الواحد. أعلن الملك محمد السادس في نوفمبر 2015 عن غلاف مالي قدره 77 مليار درهم، أي حوالي 7 مليارات يورو، لتمويل النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. ويهدف هذا النموذج إلى دعم قطاعات الإنتاج كالفوسفات والزراعة والصيد البحري والسياحة البيئية. والهدف هو خلق 120 ألف فرصة عمل للشباب والنساء، وكذلك تعزيز حقوق الإنسان وتقوية الديمقراطية وضمان التنمية المستدامة ونشر الثقافة الحسانية.